U rubriki Našo mesta teksti o baloh po naših mestoh, planoh javnog komunalnog podprijemstva Ruskom z Ruskого kerestura za 2018 rok, medzi inšim i o zmocnjenju kapacitetoh židla vodovodu, o roboti sovitu mesni zajednici Đurđov i akciji dobrodzečnoho davanja krevi, ktorú organizovali členi Kocurskoho dobrodzečnoho ohnjahlasnoho društva. Na bokoh rubrike Ekonomija teksti o produkciji malinoh u naših mestoh i Skupštini Združenja Paprigaroh Capsicum Anum. Na bokoh rubriki Kultura i prosvita intervju s doktorom Julijanom Ramačom, redaktorom Novoho slovnika Ruskoho narodnoho jazika, teksti o pririhtovanju troh dramskih predstavoh u Keresture i Zecinskej predstavi u Đurđove, ktorí budú vyvedzeni na tohoročnim 50. dramskim memorialu Petra Riznića Đađi, o schádski organizacijnog odboru festivala Červena ruža, na ktorej porušana inicijativa za novu koncepciju tohoročnog festivala. Na bokoh rubriki Ľudze, rok i život rozvárka o Rosovima, Dušicu i Michalom, Lacijom z Ruskого kerestura i familiju Mudroho, Svetlano i Miroslavom z Đurđova, jak i štvrte predluženje feljtona o dramskim memorialu voči predstojacomu 50. juvileju.